Javno priznanje generala Hrvatske vojske Vinka Štefaneka da je komandovao jedinicama HVO-a na području Orašja i Posavine potvrđuje da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, na što godinama upozoravaju porodice srpskih žrtava rata, ističu iz ovog udruženja. Također upozoravaju da se rasprava, koja bi trebala biti rasprava između Srba i Hrvata, pretvorila u raspravu između zvaničnog Sarajeva i Zagreba. Bivši logoraši iz Orašja kažu spremni su svjedočiti protiv bivših pripadnika HVO-a. Špekulacije o umiješanosti Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini više nisu špekulacije, smatraju analitičari. Sad izgleda više nisu špekulacije. Sad imamo priznanje zvaničnika iz visokih vojnih dužnosnika iz Hrvatske, međutim da bi to zaista bilo relevantno, ono mora imati određenu procesnu formu, to jest taj dokaz bi morao biti izveden pred sudom. Ja mislim da se sad nalaze u jednom veoma negativnoj poziciji jer komandanti Hrvatske vojske iz Zagreba javno kažu mi smo komandovali da ova desetorica ne snose nikakvu odgovornost. Ako su nešto učinili, kaže, mi smo to njima komandovali, znači ni mi snosimo odgovornost. Seizović je stava da se sa pričom o zločinima u Orašju kasni 15 godina i smatra da Bosna i Hercegovina nema kapaciteta da priču dovede do kraja. To ne bi naišlo na odgovarajući odjek u međunarodnoj zajednici, čak i pred Međunarodnim sudom pravde koji bi vjerovatno donio neku ponovo presudu okruglo pa na ćoša, odnosno neku pravno-političku odluku kao što je bila ona famozna po tužbi za genocid. Prijetnje da će Hrvatska osporiti ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju slične su onima koje je nedavno upućivala Srbiji, kaže Divjak. A to pokazuje svu nezrelost i diplomatije i vlasti u sve tri države, zaključio je Divjak.